Imana igomba gukora imirimo ikomeye. Haleluya. Nubu ko murankurura abicaye imbere ko barankurura, namwe ko murankura mu buhanuzi, ariko tubanze twinjire mu ijambo ry'Imana. Turacari muri bya bindi. Amen. Haleluya. Ndagenda ntoranya ndavuga nk'amagambo makeya cyane mpite ninjira. Amen. Mpite ninjira kuko umwuka w'ubuhanuzi waje, kandi umwuka waje niwo dukoresha. Amen. Fidesi dusomere mu gitabo cya Luka 19 no ku 10. Naho hano hanyuma uje gusoma kandi muri Yohana wa mbere 3:8 b yayo aravuga ati ibi bintu uko bidahuye ariko ndaza kubihuza. Ni byinshi, ndavuga nk'ibintu nka 7 kuko ni byinshi. Turasoma Luka 19 umurongo wa 10. Haravuga ngo kandi umwana w'umuntu yazanywe no kurondera no gukiza icyayi cyazimiye. Amen. Yohani wa mbere 3:8 b. Haravuga ngo umwana w'Imana. Icyatumye umwana w'Imana ahishurwa ngiki no kugira ngo asangangure ibikorwa by'umugwanizi. Amen. Ako kirundi kiravuga neza, ngabo bangu bavuga neza, bangu usure kandi wasome Fidesi. Amen. Icyatumye umwana w'Imana ahishurwa ngiki no kugira ngo asangangure ibikorwa by'umugwanizi. Amen. Amen. Haleluya. Turacari mu bintu bidufasha cyangwa se kugira ngo tube mu buzima bunesheje. Amen. Muri iki gihe je nakomeje teme imwe ariko ngenda mvaria. Amen. Noneho turi mu bihe bigoye. Amen. Kandi muri ibyo bihe bigoye ni iby'imperuka. Amen. Uwo babaza imperuka yatangiye ryari? Imperuka yatangiye ryari? Mwambwira igihe yatangiye? Timubizi? Ayi mana we, timurabimenya. Mwandike rero, mwandike. Ndi umwarimu kandi ndahugura nebiki. Amen. Imperuka yatangiye igihe Yesu yazamutse, umwuka aramanuka. Igihe umwuka yamanutse, amen, niho imperuka yatangiye. Noneho rero abantu bagenda bashira igihe cy'imperuka, igihe cy'ibihe bigoye, bagakomeza kuvuga ibiri imbere n'ibiki byaratangiye. Amen. Imperuka yatangiye ico gihe habaye episode y'umwuka wera. Yoeli yari yarabihanuye aravuga ngo mu minsi y'imperuka nzasuka umwuka wanje ku bantu bose. Mu gihe umwuka rero yaje niho byatangiye, imperuka yatangiye. Paulo rero yandika ariya magambo yariko yandika ahugura umukozi w'Imana cyangwa se umwana wiwe mu gakiza Timotheo. Yari yarabyarishije ubutumwa. Nyina yari umugiriki, nyina yari umuyudakazi, ariko se akaba umugiriki, ariko akibanda kumwigisha. Amen. Amwigisha ijambo ry'Imana, amuhugura kugeza igihe yari yaramuhinduye nk'umupastori kugira ngo abe umupastori. Umupastori rero
mu overseer ni umuntu ureberera itorero, akarebera itorero, akariragira, akarigaburira, akamenya ibyo akwiriye kuriha. Ni igitangaza muri iki gihe nimba turi abakozi b'Imana tutazi kureberera abakristo kugira ngo tumenye ibyo tubagaburira, tumenye yuko turi abungeri kandi tugomba kubajyana, amen, tukabashora mu mazi meza, tukabajyana mu mazi meza adasuma. Ariko muri iki gihe abantu bari mu mazi asuma, bari mu bigeragezo bitoroshe. Amen, amen. Paulo baza kubandikira, abandikira yuko bizaba ari ibihe birushya. Yandikira Timotheo ko gushaka kumubwira kuko iwe yabonaga kuko urugero. Amen. Aramwigisha neza, aramutaya neza, amubwira ijambo ry'Imana, amubwira ijambo ry'Imana rirema rikiza, ijambo rizamugeza ahantu akaba macuwa, agasigarana itorero, hanyuma iwe igihe azagenda azaba yakoze umurimo w'Imana. Vuga ngo amen. Tugomba gukora igihe cyacu nikirangira. Amen, amen. Abana bacu twabyaye mu mubiri n'abana twabyaye mu mwuka. Haleluya. Abo twabwiye ubutumwa, natangiye kuvuga ubutumwa kera. Amen. Naje ino muri 92 navuze ubutumwa. Amen, amen. Ntawuzadenganya, naritanze, izuba rikamvira, ndimo tosa pescash, ariko kugeza na nubu ko turacari ko dukora. Amen. Ivyirato byacu ni mwebwe. Niba tuje, umva, Imana yo mwijuru izi yuko hari ibuye twashize hano muri Debora. Imana izi kuko atari honyine naha abo twabonanye sabo muri Debora gusa, twabonanye n'abandi benshi. Vuga ngo amen. Nubu turacabonana na benshi. Tugomba gukora. Amen. Wowe gani ukiza mu Burundi, reka nubundi bazatuzaza tugumyanya miremire uvuge. Wowe niguhaye uza mu Burundi, twarakoze kuva tukiri mu myaka 30 na none dore. Amen, amen. Haleluya. Uzuza usirimbira imbere yabo, ubabwira ubutumwa, ubahanurire. Amen, amen. Natwe twaraguhanuriye, asigaye nawe ubahanurire. Ariko nubu uramfasha tubahanurira, uramfasha tubahanurira. Vuga ngo amen. Tugiye kuja tugiye kuja muri si désordre, haba ordre y'umwuka, abandi bakayita ngo ni désordre, haba ordre y'umwuka tugiye kujamo. Amen, amen. Haleluya. Noneho rero icyo nashatse kuvuga hano hantu rero, amen, kuko ari mu bihe bizaba bigoye, biruhije, biri perile, bigoye cyane. Hariyo kategori z'abari abantu ugiye kubisoma byose ni 25. Amen. Bazaba bikakazabirarira, batumvira ababyeyi, gutya na gutya, bafite ishusho yo kwera, ariko bahakana imbaraga zako. Aravuga ati bameze nka Yane na Yambre barwanije Mose, no kuvuga barapfumu bakomeye ico gihe. Yane na Yambre barwanya Musa, igihe Musa yahinduraga inzoka, nabo bati ubusa nabwo inzoka muri Egiputa turabimenyere, nabo kazihindura. No, ariko igitangaza, Musa inkoni yiwe yahinduka inzoka ikazimira zose. Niyo mpamvu bumana dufite imbaraga zimira izindi imbaraga. Haleluya. Ntabwo dufite imbaraga, dufite zimira izindi imbaraga. Haleluya. Kaya nkoni ya Musa yateraga hariya, iriya nkoni yarazimiraga. Amen. Yahindura ibikeri nabo bakabigihindura. Yahindura iki nibyo ati ibyo ngibyo nyerera muri Egiputa. Amen. Reka mbabwire, hagiye kugaragara ab'Imana. Amen. Ubwo bariya bazaza bakora ibimenyetso, natwe dukora ibindi kuko turi Imana. Haleluya. Amen. Bizagera ahantu ibyabo biheke, ibyabo bibure, nibimara kubura maze ibyacu, haleluya, bihaguruke. Sifa za Mungu.
haleluya. Vuga ngo amen. Vuga ngo amen. Kanseri ntizaba igihagarara. N'ubundi iyo twagiye mu ivugabutumwa za kanseri zirakira. Amen. Ndibuka ndi muri Zimbabwe, hari umuntu wari wa telefonye kuri video call, yari iriya mu Bwongereza, iminwa yaratukuye, ibintu byararwaye kanseri yo mu muhogo. Noneho iyo handi kubera ko tudayimoni tutaba tumenyereye, munyumve sinza mbahereza ubwo buhamya kubusa. Noneho uwo mumama turamusengera kuri video call. Noneho muri uwo mwanya yarameze nabi, ariko tumusengeye Imana ikora igitangaza. Kanseri irakira. Kanseri irakira. Yohereza amafoto anereka kanseri yo mu muhogo n'ijwi ntajyo yari afite, ariko Imana ikora imirimo ikomeye. Ibyo nukubabwira, n'ufite kanseri hari icyo Imana yakora. Haleluya. Amen. N'ufite sida hari icyo Imana yakora. N'ufite indwara iyo ari yo yose hari icyo Imana yakora, kuko uno munsi hari icyo Imana ikora. Tos, amen. Umwuka arambwiye ngo hari batatu hano barwaye, ngo tos ntibirinda gusengera. Nyuma y'ukwezi muzaverifye. Nyuma y'ukwezi muzaverifye. Natangaje. Amen. Nyuma y'ukwezi tose pargene naze kuvuga kuko urumva n'amabanga. Imana irambwiye ngo ni batatu kandi bari bageze hano. Imana irambwiye ngo iyo miti iherezo ryayo ote pargenis. Amen. Hari umwana umwe nigeze gusengera, yaramaze gukatika neza. Nyina arambwira ndaza ndamusengera, maze kumusengera noneho yarambwiye turabonana, tumaze kubonana umwana yararemze cyane. Tekereza umwana urwaye sida, noneho ageze muri faze ya nyuma yo kuba paralyze. Noneho arampamagara, hari muri 9. Urumva ni kera natangiye gusengera izo ndwara kera. Imana arabimbaye. Amen. Ubu ngubu kubera ndamwanya ko turatangaza, haba gusengera ariko akaba no kuproklama. Imana byose yarabitanze. Vuga ngo amen. Nawe gukijije akantu kaha iragakijije. Ntukagira se ako gasonga kazaga, ntukagira pete soprade iragukijije. Vuga ngo amen. Pastor umbabarire ibintu byavanze. Amen. N'umuteoloje rero, umuteoloje aza muri kotage agakota, ariko umenye kandi naje n'umuteoloje. Uri muri science ndi umudokiteri. Amen. Oya supirata. Amen. Ariko ari gihe iyo ari nani nivyo twinjira mu mwuka ati noneho gutya na gutya, ni ordre y'umwuka w'Imana. Kuko ni umunsi wo kurangiza igite, nubwo tuzakomeza, ariko n'umunsi Imana igiye gukora imirimo ikomeye. Haleluya. Uwo mwana dore uko byagenze, ko ndavuga njanisha n'aya magambo icyatumye umwana w'Imana agaragara ni ukugira ngo asangagure. None urumva kuko ntari muri teme kugira ngo asangagure. Amen. Arimbure ibikorwa by'umwanzi. Haleluya. None turabirambura kuko already Yesu yatanze ijambo. Haleluya. Ko numva imbaraga ziri mu maboko muri nje wese. Amen. Haleluya. Amen. Hari soni ziharima, nta soni akarwara kanga. Amen. Bashaka ngo trompe yawe zibe, ntabwo izaziba mu izina rya Yesu. Ugomba kuba muzima mu izina rya Yesu. Amen. Kandi bizagenda bikanazenguruka hariya mu mugongo. Uzi igituma hariya byavuye, wabaye nk'ubyinira Imana, ubaye nk'ugira gutya. Umwuka ni igitangaza. Buriya muza mubyinira Imana, iyo mwabyiniye Imana mukaba ni ukuvuga ngo vigiraza ku mukozi w'Imana, hanyuma akatangira kubona ibintu. Amen. Uwo mwana rero hari muri 99 turamusengeye. Tumaze kumusengera, ni ukuri Imana umva ni kwa kundi musenga mugasenga ariko mubona kuko bintu bikomeye, Imana isigara
yikorera gahunda yayo. Reka mbabwire, uwo mwana arakiri mutoya, ubu mbabwira afite imyaka 40. Amen, amen. Reka mbabwire ikintu, Imana ni igitangaza. Nyina yarayirwaye, umugabo yari yarapfuye, n'undi mwana yari yarapfuye. Noneho abona kuko n'umwana nawe agiye muri make nta buzima. Ariko reka mbabwire bantu b'Imana, senze Imana ikora imirimo ikomeye. Ndamuganira, nta bintu yumvaga. Nageze mu nzu yiwe nsanga bena kuri nane imbwa zambaye amakoti. Umva, muze muvana ibishushanyo bibi bikurura abadayimoni. Imbwa zambaye amakoti. Uri umukristo ukagenda ukagira ikintu kiri imbwa zambaye amakoti. Reka mbabwire, ndabyumve ibintu buza muzana mugashira mukamanika ku nzu mutazi yo biva, biriya bikurura abadayimoni. Tugahereze access abadayimoni inzu yawe. Amen, amen. Kuko atari yabisobanukira kumubwira ngo abikureho ntiyabyumvaga. Ariko twebwe dukora igikorwa cyo gusengera umwana. Dusengeye umwana mu 2000. Ansanga ahantu arambwira ngo amasengesho yanyu yakoze akamaro, yagize umumaro, nawe ashaka kuko tumusengera. Umva, bagiye kumupimisha basanga mikrobe yaragabanutse. Amen. Imbaraga zari nke ico gihe kubera kuko bigize ubu hari imbaraga zimara ubukana bwose. Amen. Imbaraga zimara ubukana bwose. Vuga ngo amen. Reka mbabwire ukuri. Amen. Amen. Imana inibira kabanga, irambwira ngo udusigaye tuzarangira, ngo ariko muri mama wiwe ngo ntizaturangiza, ngo ndaca azabaho, ngo kuko idukuyeho kuko ari umupfakazi ngo yagwa mu cyaha. Noneho Imana idusigamo ifite impamvu yo kugira ngo atagwa mu byaha. Muranyumva ico kintu? Mwebwe abivuze nta gasigisigi gasigara, ukwezi uzaverifye. Kandi nibigize uzegere umukozi w'Imana, uzegera abangaba ubabwiye bazakubikira ibanga. Vuga ngo amen. Amen. Sinogwe dondagura ni benshi. Imana igenda ikamwe yiteguye kubakorera imirimo ikomeye. Haleluya. Amen. Ni ijambo rishaka guhagararira ano magambo kugira ngo tube mu buzima bunesha. Tugomba kumenya icazanye Yesu kwisi. Niyo nashatse guhagarara. Yesu aza mwisi nibyari bizarapanzwe kera. Amen. Kandi reka nkubwire, yaje kubwawe nanje. Yaje kubwawe nanje. Imana irabipanga. Ikintu cyari cyarabereye muri Edeni, Imana irabipanga ngo ibihe nibigera azaze mwisi. Amen. Kugira ngo abo Satani yari yarafashe, yari yarabanyaze ubutwari, yari yaranyaze inkoni, nihamara ayibasubize. Amen. Yesu yabasubije ubutwari, yabasubije inkoni. Amen. Nukuvuga ngo ufite ijambo ry'Imana waza usoma ukamenya uburenganzira bwawe n'ubutware, autorité na dominion cyangwa domination yaguhaye. Ntiyaguhaye ngo udomine hejuru y'undi, ariko yaguhaye domination kugira ngo udomine ibiri mwisi. Ariko ikibazo ibyisi biratudomina, amafaranga aratudomina, adukoresha ibyo ibibi agatuma tunarwara n'izo ndwara. Ariko reka mbabwiye, wewe ufite imbaraga zo kubinesha.
ibyari byarapanzwe kera igihe kigera. Niyo mpamvu Abagalatiya 4:4 havuga ngo igihe kigeze. Amen. Amen. Hari ibintu bibiri, hari icyo baza bita Kronos na Kairos. Kronos na Kairos. Kronos ni succession y'ibihe, succession y'ibihe. Uko ibihe byagendaga bikuranwa, byose bigenda bikuranwa kugira ngo hazagere igihe Yesu agomba kuza hano ku isi. Dore mugiye kwitegura Christmas mu minsi iri, ni ukuvuga ngo ni ukwibuka uco Yesu yaje gukora, yaje kuvuka, ariko afite n'iyindi ntego. Vuga ngo amen. Kunesha tudahagaze muri ibi bintu Yesu itumenye ibikorwa ico Yesu yazanye, ntaco tuba turimo gukora. Amen. Amen. Muri ibyo bikorwa ndavuga bikeya gusa, bike cyane. Kronos ni succession y'ibihe. Hari kandi baza bita ngo ni Kairos. Kairos, muvuge ngo Kairos. Vuga Kairos ma. Ikugezeho. Oya ntarayumva. Kairos ni cyagihe twapanze ngo turatangira amateraniro 18h, hatarenzeho hatagabanutseho, iriya niyo baza bita Kairos. Iki gihe kivuga ngo ni igihe gikwiriye gisohoye. None urumvise ico Kairos yawe irageze, n'abandi mufatira aho ngaho Kairos yanyirageze. Amen. Kronos yarabaye ibihe. Fide reka ngwanure, Kronos yarabaye ariko Kairos irageze. Urumva ico nshatse kuvuga. Wumve mwibanga ico mvuze. Uri umunyamwuka, tumvise ico mvuze. Kairos irageze. Amen. Tuwumvise ibyo navuze? Tuwumvise ibyo navuze? Kairos irageze. Amen. Debora, Kairos yanyirageze. Mwarasuzuguwe cyane, ariko Kairos igeze ntawongera gusuzugura. Amen. Amen. Mukomere Imana amashi kuko Yesu yazanye Kairos. Okay, reka bidusomere neza kugira ngo babyumve neza. Abagalatiya 4:4. Amen. Ko ndashaka kugira ngo mvuge nibi ngibi. Ngaho. Ngaho bisomere babyumve mu kirundi cyane. Imana ishimwe. Aravuga ngo maze igihe gikwiye gishitse, Imana ituma umwana wayo yavyawe n'umugore kandi yavutse aganzwa n'ivyagezwe. Okay, igihe gikwiriye. Iyo gico gihe gikwiriye noneho gishitse, hari hageze ico baza bita mu Kigiriki ico baza bita Kairos. Kronos na Kairos. Umva reka mbahanurire mwese noneho. Amen. Mwese muri rusange. Haleluya. Amen. Buri muntu wese yanyuze muri Kronos. Kronos yawe yagiyiza ivangamwe ibihe bigoye, ibihe biruhije, ibihe byo kuvuga atari ko Mana warandetse, n'abantu barabanyibagiwe, nabonagiriye neza, abo nafashaga none njyewe ndi mu bibazo. Kronos yagiye ikugeraho ma, ariko muri iyo Kronos Imana irakurinda. Irakurinda. Ishaka kuko Kairos igera. Kairos irageze. Amen. 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 Ku buzima bwawe. Amen. Amen. Kronos ivunjijwe na Kairos. Ko mutavuga ngo amen. Ariyanze ko muranyumva. Kairos yawe ivunjijwe, Kronos ivunjijwemo na Kairos. Haleluya. Baguteze iminsi, muri iyo minsi ni za Kronos.
ni muri kronos, bakoze ibyo bakora ni muri kronos, ariko umwuka w'Imana arambwiye ngo kronos kairos. Haleluya, amen. Kronos ivunjijwe na kairos. Kairos yawe irasohoye, kairos yawe irasohoye, kairos yawe irasohoye, kairos yawe irasohoye, kairos yawe irasohoye. Wakira ijambo ry'Imana, kairos yawe irasohoye. Abari hanze ya kairos yawe irasohoye. Muri iki gihugu kairos irasohoye. Imana igiye gukora imirimo ikomeye. Muri Debora kairos irasohoye. Haleluya, uyu murimo washinzwe n'Imana. Haleluya, wanyuze nawo muri kronos, ariko kuragira muri kairos. Haleluya, abakozi b'Imana banyuze nabo muri kronos, ariko igihe cyabo nabo ni muri kairos. Kairos, kairos, vuga ngo kairos, kairos. Mana we ubyumve, kairos, kairos. Zahere kuri we, urumva kuba ubereye abandi umugisha ko kairos ma kairos. Wabyumvise, kairos. Amen, amen. Ay, nta mbaraga we, wagize imbaraga ma bagufata n'imbaraga. Komera, komera ngaho. Amen. Kairos. Buriya yabyumvise cyane, kairos. Amen, amen. Yesu warakoze kuza kuduha, warakoze Yesu. Umva, tuzagukorera. Hari ibihe bigoye kumva ikintu cy'umuhamagaro w'Imana. Ntamagawe ndi muto, ntamagawe ndabyumva, ntamagawe ndana mpano z'Imana mfite. Amen, amen. Ndabyumva. Amen, amen. Haleluya. Naho yarizi kuko igihe nkiki nzahanura kronos na kairos mu Burundi. Ariko manaje, uzi impamvu runo rugendo rwarwanijwe? Ni ibingibi n'ibindi. Amen, amen. Byarwanije kugira ngo uyu nguyu atinjira muri kairos, ariko nanone Imana iramureba ati nagomba kwinjira muri kairos. Ivuze byinshi, twinjiye mu rugo, twinjiye muki, twavuga byinshi, ariko reka turekera aho ngaho. Uri umufasoni, uri umufasoni, ni kairos gusa. Amen, amen. Haleluya, haleluya. Paulo yari yarabishuriwe, arabyandika. Vuga ngo amen. Iyo ni yindi etide ikomeye, nuko umwuka agize ibyayo. Dukomeze. Haleluya. Iyo twamenye icazanye Yesu, haleluya, ntabwo twagira ubwoba. Amen, amen. Icambere cazanye Yesu, haleluya, amen. Kwarukuja gucungura abana b'abantu, wowe nanje turimo. Amen. Icya kabiri, icyamuzanye kwaruza gushaka, amen, no gukiza icyari kizimiye cyangwa uwari uzimiye. Amen. Aya magambo yavuzwe igihe cya Zakayo. Amen, amen. Agiye kwa Zakayo, afungura kwa Zakayo, abandi bati asangiye n'umunyabyaha, ariko aza kuvuga no magambo ngo icazanye umwana w'umuntu. Ntiyavuga ngo icanzanye, ni ukuvuga iwe yari yiyatribiwe umwana w'umuntu. Amen. Icazanye umwana w'umuntu, muri make icazanye Yesu no gushaka no gukiza icyari kizimiye. Wari uzimiye ariko aragushakashaka, arakubona,
agukura mu byaha, agukura mu mihango y'iwanyu, agukura mu bupfumu bw'iwanyu, agukura mu byaha. Haleluya. Arakuzana. Haleluya. Yashize imyaka 2020 yarapfuye. Amen. Na 2022. Amen. Yarakoze umurimo ukomeye. Haleluya. Ariko n'ubu ngubu n'abazavuka n'abandi bose bagenda binjira muri ako gakiza, bagenda bamenya kuko Yesu yabashatse. Noneho amen, hari ijwi rigenda ryinjira mu ijambo ry'Imana, hari rinyura mu bakozi b'Imana. Ni ukuvuga ngo Imana iba yatoye abakozi b'Imana ati noneho muri intumwa mu cyimbo canje, nimugende mubwire abantu, mubabwirize ubutumwa, kuko mubabwire ibyo nakoze narangije kubikora, mubabwire ibyo narangije gukora. Reka mbabwire ubutumwa tuza tuvuga ntaco wongeraho, ni proclamation, ni proclamation. Amen. Umva yarabirangije, akeneye ngo wewe ugende uproklama gusa ibyo yavuze, ibyo yakoze. Ahangaha turi muri proclamation. Kronos na Kairos byabayeho, ariko none ni proclamation. Haleluya. None tukabifata igihe ciwe cyageze cya Kairos, ko kuvuga ati nawe ubifate kuko nawe Kairos yawe yakugezeho. Hari ibibomotse byinshi muri mwe, hari ibibomotse byinshi muri mwe, hari iby'Imana ikoze, hari iby'Imana gukorema, hari iby'Imana ikoze, hari iby'Imana ntarabyumva, hari iby'Imana ikoze, hari ibyo amena yawe nturimo nturayumva, yivuge neza, hari iby'Imana ikoze. Amen. 1 2 3 4 5 6 7 ibyifuzo birindwi, hari icyo Imana ikoze. karindwi niki n'umwuzuro w'Imana. Ni ukuvuga ngo yakoze mu byawe byose, kuva ku bito ibyo hagati n'ibiki kugeza ku ntara. Amen. Haleluya. Amen. Kandi aguhaye amahoro, kandi amahoro wari warabuze, akira ayo mahoro. Haleluya. Vuga ngo amen. Vuga ngo amen. Haleluya. Igituma mbitambukije nuko aranyuze mu maso. Amen. Hari igihe unyura mu maso ntabitambukije nabijana, kandi nta mpamvu yo kubijana si ibyanje. Vuga ngo amen. Amen. Haleluya. Yaje gushaka amen no gukisa icyari kizimiye. Wowe naje twari tuzimiriye mu byaha. Amen. Amen. Tuzimiriye mu by'iwacu, mu Kirundi canyu, mu Kinyamurenge cacu, avuga turi mu Rwanda, mu Kinyarwanda cacu, mu mihango y'idini no mu bindi. Umva abantu barazimiye, mana yanjye barazimiye. None bavuga ngo abafarisayo ndi bari bazimiye, abasadukayo ndi bari bazimiye. Amen. 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 Ariko ntibamenya icazanye Yesu. Ibo bagakena gusa ngo bagaragare, baje mu mayira abiri, niyamara abantu baze babaramutse, kuko bari ba maître, le pharisien ni ba maître, muze mubaramutse, niyamara mubafukamire. Nigeze kuba nagiye kuvuga ubutumwa muri Uganda, ntabyo narinzi gabira byo gufukama, ibya byo muri Uganda. Umukobwa umwe araza, mbona kuko kubisiviyasi, yambaye ngo uyu mukobwa baya iki, naho ntazi yuko niko baramukanya. Noneho nuko kuvuga ati turamwubashe n'abakozi b'Imana twari nk'abanga, none tunakubise amaviyasi, yambaye ibi ni biki, naho niyo ndamukanyo ya urumva. Abafarisayo nabashakaga ngo nimuza kubaramutsa, ibyo bavuze ndiyo Bwana, nibyo bakambara neza, bazi n'ubwenge. Ni nkuko uvuga ngo ba maître de droit, bari baza amategeko akomeye. Yari titre honorifique, le pharisien. No kuvuga iriya titre ni titre honorifique, ariko noneho ibo kubera ibyo bakoze babihinduye ibindi.
niyo mpamvu yagize iyindi konotasiyo. Bakuvuze ngo ni umufarisayo, ni ukuvuga ngo ni indyarya. Siko se bimeze, yafashe iyo konotasiyo, urumva. Nono ibo bakagenda gutyo, ni ibyo ngibyo bakritika. Dufite abantu baba mu makritike. Nigeze gusengera abantu bamwe ndi muri Zimbabwe. Nono haza umugabo umwe, umugore wiwe yararwaye ikibazo cyo mu nda, ibimunanura, ananuka cyane. Imana inereka kuko ari ibintu umwonka amaraso. Turamusengera muri uwo mwanya yitura hasi, abadayimoni bamuvamo. Nono yarafite akagabo kiwe kagufi, abagufi mumbabarire nanje ndiwe, mumbabarire nanje ndiwe, sindi muremure cyane. Nono arasa, Mwuka anereka kuko akritika abakozi b'Imana. Ndamubwira, why do you critique, man of God? Ushaka urakritika abakozi b'Imana, ngo ushaka evidence ntiwayibonye ku mudamu wawe. Reka mbabwire, nimba Imana itanze imbaraga zo gukiza indwara, ni ukuvuga ngo ni evidence yerekana imbaraga z'Imana. Ikindi zereka abanyabyaha kuko Imana ikora. Si ukuvuga ngo ni umukozi w'Imana ufite gukora, no. Aya maboko ni matoya, ntacyo afite gukora. Ufite gukora ni Yesu uri muri twe. Amen. Ni umanura bande akazana ubuhanuzi, kaguhanurira, kakubwira utwawe. Vuga ngo amen. Imba nkuzi se nzi n'ibyawe, imba mbizi. Amen. 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 Noneho rero abafarisayo ukuntu bari bameze, nuko niko bari bameze. Bashaka kugira ngo bagaragare. Barutse kuri uwo muntu, ndamubwira tuti ntukongere gukritika abakozi b'Imana. Ariko kuko yari amaze kubona evidence umudame we yakize, biba birarangiye. Mukeneye namwe evidence n'iz'abana, abanyentegenke. Ariko kuko mubikeneye ahubwo abari hanze, muze mukwengo Mana kora igitangaza abari hanze bamenye. Nawe mwebwe murabizi. Fideze, we ndubizi, ntimubizi. Ntimubizi. Ariko musaba ikimenyetso, musaba evidence kugira ngo mwereke bariya. Amen. Nibabona kuko wakize, nibabona kuko urimo gusubizwa, nibabona kuko wabonye akazi, nibabona kuko Imana irimo gukora, nibabona yuko Imana kugendereye, bazashima Imana, bazavuga Imana, bazavuga imbaraga zayo, bazavuga kuko Imana yawe, bazahindukira bavuge bati ni Imana yawe. Vuga ngo amen. 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 Tiwakwinjira mu by'Imana ibishaka kugukoresha, nihamara ureke kuba umuntu uri evoliwe muri ibyo by'Imana. Noneho werekane evidence, werekane icyo Imana yakoze. Nihamara wewe ijambo rya mbere ikugire ubuhamya, wewe ubu buhamya. Ikintu cya mbere. Ikindi cya kabiri ikugire umuhamya. Amen. Nihamara nawe utanga ubuhamya. Murumva ibyo bintu ko ari bitatu? Reka mbihanuriremo. Amen. 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 Kirimo kubivuga, Umwuka arambwiye ngo mugiye kuba ubuhamya. Apana témoin, kuba umuhamya. Kuba ubuhamya nako, kuba testimony, témoignage. Hallelujah. Témoignage. N'utarinze no kuvuga, niba kubona bakabona yuko baye témoignage. Hallelujah. Umva n'ukuri, ubaye témoignage. Hallelujah. Ubaye ubuhamya. Niba kubona bati twari tumuzi uko ameze, no turabibonye. Hallelujah. Hallelujah. Nari impumyi
ariko ndabona. Haleluya. Mwari muzi mu mateka yuko ni impumyi, ariko none Kairosi yahindutse ndabona. Mwari muzi kuko ndi umukene, amateka yamberanye atuma mba umukene, ariko ibintu zahindutse. Haleluya. Mwene data nanga abadayimoni, umva ndabanga na satani ndamwanga, ntabwo mukunda, ntabwo namutuka, ariko ntabwo mukunda. kuko yica abantu nabi, yica mu rugo akarusenya, noneho uzico mvuye nawe ko wabyibushe, uzico yakoze. Témoignage. Tiyavuze byinshi, tiyavuze ati irebere nawe, tiyavuze uko nisho byivuze, ariko ntaco yavuze. Amen. Ko kuvuga ati haleluya. Reka mbahururire. Amen. Uwo mwuka wakuzinze ugiye kuba témoignage, maze ubereke. Maze gira gutya abatarashaka. Amen. Mwabigize vuba. Haleluya. Mwabigize abahungu batarashaka. Haleluya. Mugiye kuba témoignage. Haleluya. Mugiye kuba témoignage. Haleluya. Mugiye kuba témoignage. Icya kabiri. Amen. Ubu afite abana batatu. Afite abana beza we. Amen. Reka mbahanure n'abana beza. Amen. Mugiye kugira n'abana beza, abana bavuye mu masezerano. Ntabwo waba témoignage ngo abana bo bazareke kuba témoignage. No kuvuga ngo mwese mubaye témoignage, abana babe témoignage, inzu zibe témoignage, imodoka mugenderamo zibe témoignage, ibintu byose bibe témoignage, ibintu byose bibe témoignage. Haleluya. Muranezerewe ndabibona. Vuga ngo amen. Vuga ngo témoignage kandi. Bwira mugenzi wawe ngo témoignage. Haleluya. Icya kabiri. Amen. Ube na témoin. Amen. Ube noneho wo gutanga amakuru y'ibyakubayeho. Amen. Turi kumwe. Amen. Turi kumwe ba imbaraga zakujeho. None ube témoin w'ibyawe. Apana témoin w'iby'abandi. Témoin w'ibyawe. Témoin w'ibyawe. Amen. Témoin w'ibyawe. Haleluya. Témoin w'ibyawe. Otekelema témoin w'ibyawe. Haleluya. Témoin w'ibyawe. Haleluya. Ugeze. Témoin w'ibyawe. Haguruka. Wako ndihuta nawe ukitonda. Témoin w'ibyawe. Amen. Témoin w'ibyawe. Haleluya. Témoin w'ibyawe.
haleluya, 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 haleluya. Temwe w'ibyawe, temwe w'ibyawe, temwe w'ibyawe, temwe w'ibyawe, haleluya, temwe w'ibyawe. Haguruka, temwe w'ibyawe, haguruka nawe. Boni ketra fogeni salakrete, temwe w'ibyawe. Amen, 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 amen. Temwe w'ibyawe, temwe w'ibyawe, temwe w'ibyawe, temwe w'ibyawe, temwe w'ibyawe, temwe w'ibyawe, haleluya, temwe w'ibyawe. N'abandi nga temwe w'ibyawe, temwe w'ibyawe, n'abariya buhanzi temwe w'ibyawe. Amen, amen, amen. Mugire gutya, mugire gutya, ni nkaho tuyahujije twese. Temwe w'ibyawe, amen, temwe w'ibyawe, temwe w'ibyawe. Nubwo mutankozeho, nubwo ntabakozeho, ariko mu mwuka mu bicakire. Temwe w'ibyawe, temwe w'ibyawe, temwe w'ibyawe. Haleluya, nukuri temwe w'ibyawe, temwe w'ibyawe. Wabaye temwe w'iby'abandi, ariko noneho birahindutse. Wumvise uriya yumvise ngo yego sha. Amen. Mu bantu bitonda nditonda, ariko bibaye ibyo mu mwuka sinitonda. Amen, 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 amen. Ngo yego sha, ngo yego sha. Imana igumugisha. Amen, amen. Nukuri ugiye kuba temwe w'ibyo. Ichagare. Amen. Amen. Chagatatu. Amen. Amen. Navuze ki? Chagatatu gutanga. Siyo temwe. Témoignage, ubuhamya. Amen, haleluya. Uba témoignage, uba na témoin. Amen. Ni ukuvuga ngo w'ibyawe. Ikindi navuze, haleluya. Mufate ibyo ngibyo byari bitatu nabivuze ariko. Amen. Ni kenshi abantu bakubona. Haleluya, amen. Niba mara ko bakubona bakagucira iteka ibi bintu bibiri. Navuze kindi cya gatatu cyanyibagiye. Okay, okay. Amen. Yes. Navuze kuba temwe, témoignage no kuba temwe. Icya gatatu navuze niki? Kwamamaza ubuhamya. Okay, murakoze cyane. Kwamamaza ubuhamya. Amen. No kuvuga ngo hari abantu. Amen. 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 Okay. Hari kwamamaza ubuhamya, ariko hariho nabandi bagiye kwamamaza ubwawe. Okay. Ako kantu ne hariho wewe kwamamaza ubwawe, sibyo? Ariko mukandi kavole hari abagiye kwamamaza ibyawe. Satani arabesha ngo ariba. Ariba ndashaka kwiba. No kuvuga ngo watabaye umuhamya w'abandi, ariko none ugiye gukutanga noneho nabo batange ubuhamya bwawe. Muranyumva? None muzinaka ivy'Imana yamukoreye, muziko ne yamukoreye ibinibi, yamukoreye ibinibi, yamuhaye imodoka, yamuhaye inzu ya etage, yamuhaye umugabo. Yewe twatuzi kuko azafira aho ngaho, azafira kuziko. Ibintu zahindutse. Batanga ubuhamya, batanga ubuhamya.
gutangira ubuhamya. Muri make ni nka bine. Ni nka bine. Byari bitatu none bibaye bine. Amen. Amen. Hariya wadusomeye gute kugira ngo twinjire no mu gusenga. Amasara ageze. Amen. Handi muri Yohana ngo icyatumye mukindi cyazanye Yesu nukugira ngo amareho, asangagure, amareho. Mu cyongereza bavuga ngo to destroy the works of the devil. Amen. Reka mbabwire mwiga icyongereza. Turi muri East community. Mugomba kwiga icyongereza. Noneho rero nimutazaza muciga ibyo twize twebwe muri za theology n'ibindi mu cyongereza. Nimuzaza muvuga suko biratiraho ntabwo nzanirata. Ariko kuko mbi prepare bimwe mu cyongereza biba ngombwa kuko mbivuga nibyo nkaza nsobanura. Amen. 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 Ariko homework mugende mwiga icyongereza. Amen. Nukugira ngo asagangure, adetwize. Amen. Imirimo yonde ya Satani yawamugwanize. Umva rero ubwo Yesu ageze ku musaraba, aje hano kwisa, ageze ku musaraba, ubutsinzi mu ndege nke hariya zo ku musaraba mu kuva amaraso. Muzi inshuro yavuye amaraso zirindwi zose nigeze kuzigisha hamwe mu ikanisa rimwe ngo ni Église de Charité, ngo ndangiza kwizigisha abagore bose bararira amaraso yamenetse inshuro zirindwi. Mva nagiye kurangiza bose aramarira gusa. Mu ndege nke z'umubiri amasaha atandatu yose ari ku musaraba, atandatu ari ku musaraba. Nakaga kwirengagiza biriya bintu. Munyumve, nakaga ko kwirengagiza biriya bintu nukurimbuka. Biriya byose muri izo ntege nke ningo kuvuga ati ndagushoboye. Satani wibwiraga kuko yamuteze ikindi gihe, burya yamugeragezaga byabigeragezo bitatu ngo amutega ikindi gihe. Ubwo yamubwira ngo hindura yarashonje avuye mu minsi 40 ati hindura ibuye ribe umugati. Arambwira ngo umuntu utazatungwa n'ibyo kurya gusa keretse n'ijambo ry'Imana, n'iby'Imana. Amen. N'ijambo ry'Imana. Amen. Ngo aramugerageza inshuro 3 ngo abone yuko atamunesheje, ngo amutege ikindi gihe. Ico kindi gihe ni ku musaraba. Onda ate tuzahura ku musaraba mu ntege nke nzaba ndimo, kubera kuko abantu ngiye kubacungura nikore penalty ibyo urupfu bari gufa. None ningera hariya niho ngiye kukunesha wewe Satani. Ningera hariya niho ngiye kukunyaga ifunguzo zose wafashe za igica Adamu. Kuko watawe mwisi, umaze gutabwarwa mwisi, ugerageza Eva na Adamu bagwa mu cyaha, hanyuma ubanyaga autorite, ubanyaga ifunguzo. Amen. Amaze gucikana, haleluya, ageze hari muri ya magambo uzawumva 7 yavugiye ku musaraba. Amen. Ndavuga rimwe. Amen. Yavuze ijambo rivuga mu kindi kivugo bavuga ngo ni kiarame. Yavuze ngo tetelestai. Tetelestai ni ngo kuvuga ngo byose birarangiye. Haleluya. Umurimo wo gucungura abantu na urangije. Tetelestai. Tetelestai yasobanuraga nk'ibintu nka 3 cyangwa 4. Umva, tetelestai ni ngo kuvuga ati ideni ryose ndaririshe. Haleluya. Amen. Amen. Ikindi urubanza ndarutsinze. Amen. Haleluya. Amen. Kuko ngo uwagendaga no gukora examen
agatsinda bamuherezaga urupapuro. Urwo rupapuro narwo barwitaga tetelestai, ko kuvuga ngo yatsinze examen. Ni ukuvuga ngo Yesu yaratsinze examen. Ni ukuvuga ngo ibikorwa byose yaragiye kugira byo gucungura abana b'abantu no kubagira no kubagarura ibyabo yabirangije hariya ku musaraba. Byose yarabirangije. Amen. Byose yarabirangije. Nta mpamvu nimwe wakwituta, byose yarabirangije. Ntakidoge, uza wibuka ivyo yakoze. Amen. Amaze gucikana aramanuka. Satani nawe ngo aje ikuzimu, kuko Yesu nawe yaragiye ikuzimu kugira ngo aze kuburira nabo bari ngo atarinjira hariya ngo aba amugeze ifunguzo zose. Haleluya. Amaze kuzuka aravuga ngo ubutware bwose ndabufite bw'ijuru n'isi. Ategeka abigishwa biwe ngo mugende muvuge ubutumwa. Haleluya. Amen. Muhindura abigishwa muhindura abantu kuba abigishwa banje, mubigishe mubabatiza, mubigisha ibyo nababwiye, kwitondera ibyo nababwiye byose. Hanyuma arababwira isezerano, arababwira ngo ndi kumwe namwe kugeza ku mperuka y'isi. Ubwo bamufite niki? Turi intumwa mu cyimbo cye, tugenda twamamaza ibyayo, ahasigaye ko turaproklama iby'Imana yakoze. Haleluya. Imirimo yarayisanganguye yose, ibyo yarafite, autorite yarafite, yanyaze ifunguzo yarazigusubije. Gusa ni wewe utazi kureklama iyo autorite yawe. Harageze kuko ureklama iyo autorite yawe. Haguruka. Harageze kuko ureklama iyo autorite. Muhaguruke. Nimuhaguruke vuba vuba. Amen. Nimuhaguruke musaragiye. Amen. Haleluya. Autorite yawe irakenewe. Amen. Ugomba kumenya icyazanye Yesu. Haleluya. Hari ibintu byinshi gushaka no gukizira kizimiye. Amen. Nibindi byinshi. Hari umwanditsi umwe wanditse yavuze ibintu bizogera kuri 50, undi yandika 31. Ni ukuvuga ngo ibyazanye Yesu ni byinshi, byuzuye muri Bibiliya. Amen. Amen. Ikindi icyamuzanye ni ukuguha umunezero. Nta munezero wo mwisi wo mu byaha, ariko yakuzaniye umunezero. Ikindi yakuzaniye amahoro. Ufite amahoro mu Mana. Amen. Ariko cyane cyane ngiye kuhagarara kuri iki kintu. Amen. Usagangura imirimo y'umurwanizi niyi: ni ukwiba, ni ukwica, no kurimbura. Amen. Ntabwo azakurimbura, ntabwo azakwica, ntabwo azakwiba ibyawe. Birarangiye. Haleluya. Ntabwo azongera kandi kukwiba imyaka yawe. Imana ikugarura imyaka yawe yariwe n'izige. Yohere 2:25. Imana ikugarura ibihe byiza. Imana iraguhembuye. Imana ikoze imirimo ikomeye. Imana yigaragaje muri wewe. Imana ikubereye umugabo. Imana ikubereye umutware. Imana ikubereye umutsinzi ukomeye. Haleluya. Imirimo y'umwanzi ntakigutwaye. Amen. 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 Tyaza amaguru yawe. Amen. Uzi icyo tugiye gukora. Amen. Mbo. Amen. Hari ibintu Satani yononye mu buzima bwawe. Amen. Noneho uramumanura nimba ari mu ijuru rya kabiri, kuko niho akorera cyane. Ijuru rya kabiri arazerera agereki. Numva niwe mutware wabo n'abadayimoni n'abaprincipality n'abapowers n'abandi byose. None umanure ni ukuvuga ngo umushire munsi ibirenge byawe, ibyawe ubimunyage. Amen. Tugiye gukora, urakubita 3 gusa, uragira ngo uramanura ni amarushire munsi y'ibirenge byawe ukanyake ibyo mu mwuka. Amen.